anu mali fi ayan eddu warte muhasaba qabdi kanu mali بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كن درسي تفسير قرآناتي سورة قرأ جرو سورة نحليتي رب كنا سورة نحلي كيستي آية جاءت من شن الرتي أكنجرة والله أنزل من السماء ربين سمي الرابو سيجرة أي من السحاب ججا دوم السرى ماء بشان كل روبا فأحيا جراكسه به بشان سنين الأرض دتشي بعد موتها ارجع إسين دوتي قيدي بنانجتشا إن في ذلك دتشي بنان قيد بشان اتبوسي مرقسيسي جتشو كان كيسا لآية ملكتا تقتشما ربي تينما قجلشتو تجرى مالف أقوم دتشي دوتي جت جراكسي نمدو إلا جراكسو دندها جتشو لقوم يسمعون توتا والرب إسانين جئ رسول إسان الرب قرأي لقيتوف وإن لكم إسنيف يا المنما في الأنعام لون كيستي لعبرة تنتلاج إمات تجرى مال تنتلانسم نسقيكم إسن أبافنا مما في بطونه وان قرأ إسا كيس جرورا من بين فرث جدو شماتي في ودم جدو بيغاء الرا من بين فرث جدو شماتي في ودم جدو بيغاء الرا وان به اسن أبافنا لبنا آنا خالصا قل تهي بفديغاتي في فولي شماء الرا اللي كقل تهي سائغا قديما قد لتأ كته للشاربين ورّ أبوف قد سترى جيتشا ويتأسي تقد إيفتو كوكي جلابنتي قسي ديما جيتشا قرتني قراء سائغا جيتشون أكس قديما قراكس إسني قد لتأ يوكاني ويتلك امسيسان إسني تطلع كته جيتشا أما أنا إساب هري جدو شماتي في جدو ديغاتي با واني نياتن كوني بك سدهتي قودمتي جدان غرا هوري كيستي غران نما واني غران ما كيس جرو شمان غران ما كيس جرو مايدا جدام كا غرا هوري كيس جرو امو فارسي جدام واني نياتي كوني بلاهي غردي غدي آنو فرسا كانته شماته ولكان آننته gubbaan dhiigata tiruun dhuftee aanan gara gurquutti gadi dabarsitee dhiiga qaama keessa facaaftee farsii kana ammoo gadi hambiftee gara gartanii faltii fi maaliitiin irraa baha jecha akkasitti qulqullinni argama gingilchaan rabbiin ol'aane khaalisan jedhee nu himuun kuni qulqullinni isaa kuni bifa dhiigaarrallee qulqulluu فولي تما كأجا حسن الرل قل لا جدو كنا باسي إذن أباسي جدو رب قدرة إساتين ومن ثمرات النخيل أقسم أما اللي إذنين كني وان إذني كنني إذن أبافني تجرى من ثمرات النخيل الرا فري نخلي الرا فري نخلي الرا ومن ثمرات النخيل أسرتي نسقيكم الرتي ررافت دبي إذن أبافن يا المنما من ثمرات النخيل فري نخلي إرّا والأعناب ويني إرّا اللي تنفع عسير إذن يقون ججا تتخذون كتاسفة منه وانا مدبتني كان الرّا سكرا وان اتمتعين فرشو ججا فرشو اتمتعين معنى كنا نخيلي في أعناب كان الرّا
cuunfaa farshoo godhattanii jechaadha. Warizqan hasanaa, ammas inni sun rizqan hasanan nyaata gaarii ka isinii ta'e, rizqii gaarii ka isinii tahe ka taasifattin jechuu fireewwan sanirraa akka gartanii boqqoolloo yookaan gartee zabiiba, timira kanneen ka taasifattan jechuudha. kunillee ni'maa rabbiiti jecha fi galee amma awwala waan ufii hojjete himi rabbiin, labanni waan rabbi hojjetu harki namaa keessa hin jiru. rabbi cuunfee farsii fi damii jidduu cuunfee aanan godhee nuu fide. kalammata ammoo waan namni ufii dalagatu nuu hime. summaa inni sakaran warizqan hasanaa taasifattan jedhee naklii cuunfitanii bishaanii walit dabaltanii farshoo irraa taasifattanii. amma farshoon tun ni'maa rabbiiti jechuu kennasteetti. akkamitti ni'maa rabbii taati farshoon haraamaa yoo jette, odoo farshoon haraaman tayin dura farshoon ka haraam taate suuraa maa'idaa keessatti, suuraan maa'idaa madiinaadha, tuni suuraan gartanii suuraa makkaati. akkasitti addaan baafnaa jennaan jecha. inna fi dhaalika, dubbii dubbatame kana keessa la'aayatan qajeelchituu guddaattu jira liqawmin ya'qiluun, tuuta aqlii qabduufi jechaadha. tuuta aqlii qabdee waan itti himan hubattee xiinxallitu. wa awxaa rabbuka, rabbiin kee beeysisa godhee jira yaa muhammad ila nahli, gara kinniisaa. nahliin kinniisa. kinniisni tuni waan ajaa'ibaa dalayde obboleeywan kiyya. mee ibaaraa gadi geessee itti deebi'e isinii hima waa'ee isii. wa awxaa rabbuka, rabbiin kee beeysisa godhee jira. qaabsise jecha wahyiin kun ma'anaa qalbii isii keessa kaayuudha. sammuma isii keessatti rabbiin waan kana uume jecha. wahyii jibriiliin itti ergee qur'aanaa fi akka rasulatti godhu sanii miti. qalbima isii qaabsise jecha, isii laaffise jecha. anittakhidii taasifadhu min aljibaali, gaararraa buyuutan mana, wa min ashajari holqa mukaarrallee taasifadhu, wa mimmaa ya'rishuuna gaagura biyyi sii hojjaturrallee mana taasifadhu jedheen. laal goda gaaraatti illee ni daymeessiti, holqa mukaatti illee ni daymeessiti, gaagura namni hojjetetti illee ni daymeessiti jechuudha. thumma kulii eeganaa nyaadhu min kulli samaraati, garii yookaan min kulli samaraati mun cufuma gartee fireewwanii irraa waan silaa daraaraa ta'e hundarraa nyaadhu. faslukii seeni subula rabbiki, karaa rabbii keetii zululan, haala inni sii laafaa taheen. bakka feete dhaqii daraaraa kee nyaadhu, karaa rabbi sii laaffisee karaan baddu karaa kee seeni jecha. kinniifni karaan baddu bakka feete dachii feete yoo dhayte karaa ufii beeyteetuma galti jecha. tole yakhruju min buxuunihaa, garaa isiitii ni baya. garaa isiitii karaan inni ittiin bahu gara jalaatiin baya, gara gubbaatiin baya. wanni addaan beekame hin jiru. gariin namaa jalaan baya jedha, gubbaan afaaniin itti gadi tufti jedha. alaa kulli haal garaa isii keessaa baya, maashina ta'e achiteetti. sharaabun, dhugaatiin daymaa bar sharaaba tuftoo isiisani jecha, yookaan fincaayyoo ta'ellee fincaan isiisani jecha. mukhtalifun alwaanuhu, ka bifti isii wal dhabu. fiihi shifaa'un linnaas, ilma namaatiif dawaa ka tahe, garii ilma namaatiif jecha. linnaasiin kuni garii ilma namaatiif, akkuma dawaan gariin fayyaa nama garii tahu daymillee garii namaatii taha. akkasuma dhibee maraafillee odoo hin taane dhibee garii taha jecha. fakkeenyaaf baasaa garaan nama baasu daa'ima yoo itti dhugan nama dhiisa jedhan. inna fi dhaalika la aayatan, waan dubbanne kana keessa qajeelchituutu jira. liqawmin yatafakkaruuna, tuuta waan rabbi isaanii uume kana gad ilaalanii akka kinniisaa kana faa xiinxallaniifi jedha. tolegaa amma ol deebi'ee isinii waa'ee kinniisaa irraa isinii haasawaa. kinniifni tuni waan ajaa'ibaa qabdi. dura dursoo rabbiin kinniisa ni beeksise.
kinniisa rabbiin ni beeksise kiisifni ammoo ni dhama'e kinniifni tuni rabbi wahii itti godhe maal jedheeni mana kee mukarraa taasifadhu gaaratti gali qafootti illee gali jedheen jecha yookaan gaaguratti gali jedheeni beeksisa itti godhe rabbiin kenna gaagura kana keessa wayita galtu achi keessatti mana addaa ofii isiitti ijaaratti manni isiin ijaarattu kuni shakliin isaa roga jaheedha roga sadeellee miti roga afreellee miti roga jahee roga jahatti ijaaratti jechuu gartanii koonte galee akkasi ijaaratti erga ijaarattee booda achiteetti walgeetti baay'inni isii yeroo gariin namaa gara kumaatamaan lakkaawamte jedha ka 500 400 5,000 warra jedhulleetu jira yeroo takka gartee kinniifni bakka takka ta'etti alaa kulli haal kinniisa hedduutu bakka takka taa'a jechuu kinniifni tuni darajaa sadiitti jirti darajaa sadii tokko warruma ganda eegu qofa naannoon deemu balbalarraan deemu kun balbala taa'a kun keessa taa'a kun ala naannoo taa'a warra eegduu qofa jecha poolisa kayoo aduwwiin alaa dhufe dhukke irraa kaasu gartanii iddaadhaan dameen takka warra deemtee hujii qofa hojjattu hujii daraaraa guuruu bishaan dhuydee fiduu maalii jechuu warra kanaa qofa tokko ammoo keessaa guddoon takkattiin mootii ta jedhaniin sun hidhaltuudha isiin manuma keessa teettee ajaja dabarsiti warroota kana hunda namni ajaju isii deemaa maalii fidaa deemaa dhiyana fidaa deemaa kun hir'atee jira kana guuta aduwwiin dhufee aduwwii kana dhaha ta jettee ajaja dabarsitu isiidha ammas killeen buusattu tanallee isiittu buusa warra mana eegu kana keessaa kormaa jira ka gartanii dhaltu isii tanaa wal gahee akka isiin killee hortu godhu sinii galee achiin deemu jecha kormaadhaan achi jiru kuni manuma eega naannoma eega jecha ajaja gartanii fudhateetuma mana eeguu fi aduwwii yattee naannoo mana isii gahisan irraa mancaasuu qofa jecha gosa sadii akkanaa kanatti addaan qoodamani erga kana kinniifni tuni yeroo dhiyana guurattu yookaan daraaraa guurattu biyya keessa olii gadi deemtee karaan baddu gaagura lama wal bira yoo keette dogoggoraan gaagura taan hin seentu ta'ufii malee ammallee nama hojiin qabne manatti hin dhiisan hin galchan mana hin bulchan waan ajaa'ibaati nama hojiin qabne mana hin bulchanii yaa hin dhageettanii miti ijoollee hojii dhabeeyyii manatti hin dhiisan jecha hin ari'an mana yeroo garii tumanii yookaan iddanii ajjeesanii manatti hin dhiisan jedhan isaan bira hojii dhabeeyyiin tokkollee jiraachuu hin danda'u akkasitti hojii akkasiisan nizaamaan hojjetan jecha ammas daa'imni isaanii kun gosa sadiitti qoodame daa'ima adii daa'ima gara diimaa irkatu yookaan diimaa daa'ima gara gurraachaatti irkatu akkasitti addaan qoodama daa'imni adiin warra gartanii yaangi warra dardaratu hojjeta daa'ima adii dardarri shabaabni jecha ka gara diimaa san ammoo buleeyyii hojjeta ciccimoon jecha warri gartanii waggaan isaanii yoo ilma namaa ta'e 30 olii jecha daa'ima gara gurraachaatti irkatu ammoo manguddootatu hojjeta jecha akkasitti addaan qoodan gariin namaa daraaraadhaan wal dhaba daraaraa isiin guurtuun wal dhaba jedha akkasitti addaan dalagaa walii hiranii dalagaa san walii qoodanii akkasitti gartanii hojjetan jecha obbaleewwan kiyya duuba ammas karaa yoo deeman bakka fedhe maan taane karaan badan ufumaan karaa ufii beekanii galan jecha akka kana nahliin yookaan kinniifni waan gartanii akkanaa kana qabdii rabbiin odhaani gartanii nullee akka kinniisaa nu haa taasisu
amala kinnisaa san rabbi nuu haayu wantoota amma dubbanne kana yaadattanii waan amma jedhe kana qisasa sana keessatti akkasani kanaaf daymi isiirraa bahu sun illee dawaadha jecha afaaniin bahee akka biraatti bahee dawaadha shifaa'un linnaasi jedhe aafiyaadha dhibee adda addaa irraa dhibee garagaraa irraa dawaadha cufa gartanii dhibee odoon ta'in gariidhaaf dawaa malee maraafii miti akkana fiihi shifaa'un linnaas linnaasiin kun nama maraa miti nama maraa miti akka nakiraanaan hin jenne yookaan nakiraa yoo jettellee siyaaqa isiittuyyuu nuu jijjiiraa jecha alaa kulli haal akkuma dawaa biraa akkuma namni biraa yoo dawaa san godhate gariin fayyee gariin dhiisu dawaan gariin nama fayyisee gariin nama hin fayyifne kinniifni illee akkasuma hojjattii jechaadha akkana duuba faayidaan daymaa baay'eedha daymi gartee garaa isiitii ba'u kun namallee ni fayyisa takka jedhe ammallee akka waan bannellee tiisa wanni dafee shamu faa akka inni hin shamne godha wanni dafee shamu akka inni hin shamne godha tallaajaa ta'a jecha fakkeenyaaf yoo foon achi keessa kakeettu taate dayma keessa keette aga ji'a sadiitti taa'uu danda'a jedhan wanti akka kuduraa muduraa jedhan kun haga ji'a jahaa taa'uu danda'a jedhan fiigalee waan guddaa miree kun waan guddaa kanaaf rabbiin olaanee warra wahyiidhaan fayyadamnu haa taasisu akka kinniifni tun fayyadamtetti darsiin teenataarraa asuma dhaabatti darsii itti aantu rabbi walitti nu haa deebisu nagaha rabbi keessa jiraadhaa wassalaamu alaikum